Auntie Jane. Kwa watia. Karibu sana kwa Inoro. Asante sana. Ndio wako goko lege. Muthenya. Eta kwa Auntie Jane wa Karomo. Riwa mwita wa Karomo ruhete Auntie Jane rioleto regiriganira. No mwita Auntie Jane wa Karomo. Niri yako kaide na kiriganiro watu. Alas karibu sana. Na nwage ithio muno ya andu me America. Magwa ni raina wega. Kinyage me Britain, age me Japan, Saudi Arabia na ko guothe. Marauga ni makena. Ona andu agita ni mwamekunya wega. Hari anaho wero atia. Hemire tuitagwo Jackie Roberts Birmingham wajira training. Magije kade ya marefe. No muda ndeka ya hithite. Karibuni sana. Ndio mwagiria thaitha tu. Otherwise Njoroge kwero atia. Ndina kauru. Ngeri nyingi muno kuri andu aria kwandikira ni ngomereze ntoigira mitambo-ini na uri maragicura me mitambo-ini Jessica Matukaris, Masharia Francis, Virginia Joki, Gatia wa Wangari, Kamau Kama, Jairo Karaja, Fafa Jao, Regina Gitao, Seth Mugo, Njoroge Trokadero, Ruthi Mwangi, David Murage, Baba Victor na Kamugo wa Bogwa. Negi muno mandikite na aria rume mitambo-ini respectira. Riu acio mandikite kuhitukira Facebook wall-ini yakwa riu uri mundu thiaga hao kona riu wall yakwa ndio wall ayo thoro nere marandika negi no iroka. Mwerana nito ahari turakujitoga ni tabara yitu ya Inoro rucine guku kwa Inoro TV muthenya wa muthi muthenya wa kana muthenya tukirongoreria ugima witu wa mwiri. Thank you muno nindu wa gwitikira kwaraniria na ithu makiria kugerera wall-ini no kama wa mitaga ya Facebook na wigire ni kwa korangi hakira irangi tafadhali na kwa karangi